ni tuk chi bai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu Paula Hmasa Chanchin ti kan ngai thaho le do na lalpan remati chuan Pathian nia piangin tirko Paula Chanchin bik hi kan thlur chawanga kumin chu Paula le azirtir na a theology te ngun thluk zok azir ho na hun kan mang chodon ani Hmasa in Pathian thu rom khomite hne na tirko Paula le khathon bung sari changa thu hilo ngai thla ila ti sa a kan omlai khan dana wanga du zong sual lo chuak te chuan kan taksa pe nga te thi na khopa ra turin athok thin lalpan thu malsom ro se amen Paula hi kilikia rama tarsa khuwa piang ani a Chanchin kan en chuan a Hebrai minga sola anti a Latin le Greek tong la ko patangin Paula ti helo chuaka Israel lal masaber sola ang bokhan Benjamin nammi ani a Kilikia rama tarsa khuwa piang Jerusalem khuwa a Juda rabi mingthang takmai Gamaliel ke bula Silian ani a Apian kum hi Bible Hruaitu tam tak chuan edi paruk le edi som inkar anian ringa Apian hun hi ati oi om turin Bible pon lama thil theng anti thil hlui Chanchin zia na a om nual maya chung zinga pakhat chu hantar langta ila isu hun laya aram op tu governor pilatakha edi somthum paruka Marcela san athaka aram op tu in thak hun level hi Stefana martar laile ko ran masaina ti du dana ator lai khani a Stefana lunga anden hlum lai hian Paula hi solati in tarlan ani a tirkote thil ti bung sari chang somruka te bung riat chang thuma te kan mu a Chanchin soinan tlangwal Greek tongin Ananias ti manani a Ananias chu thalai kumsomni panga atanga kumsomli inkar suinanan manga thalai phan Chanchin kan tiang vel kha anni chuwang chuan edi somthum parukum hian Paula hi kumsomni panga atanga kumsomli inkar ani ti alo lang chiang theita ani aming lo lan masak hun le alan na mun te ngai tu in om rawa chuan Stefana martar lai hian Paula hi kumsom thum bor velani ang ti in kumbi khia nei na soya hi vantlang pom thiam zong takpo ani a ahun lawa piang ang ain ti khan kum apian thar hun kha kum chuliam tam ain ti ve to viawani chuwang chuan Paula pian kumata na edi parukle edi somin kar pom mai hi aha dam thak viaw arin om ani ti chuan ming chung changa hian seidan rang a oma a Hebrai ming solati om zia chu dil ti na dil sak ti na te po akok theya ti chuan Paula ti hi Latin tonga Paulus le Greek tonga Paulos ti lak ko patanga a ming hilo chuakani a te ti na emo tlom ti na emo ani aming hi romi te zinga chung ko ming hriat lo takani a apian thar wange mo anun lo dang lam tak wange mo a solati kha Paula lo ni ta anga soi a om thina hi adik lo mai theyani ti te po kha hantar langila achan chu Paula Chanchin ziak na bu the acts of Paul and thiala te kumzabi pani na hun laya ziak apokrifa bu acts of Paul ten Paula pian mang an soidan chuan Paula pian chungchanga hianin a ming chungchanga hian ziadan rangan neya hetiang hian tar langta ila azin voi khatna missionary journey kan ti rong Paula azin chu voi khatna khan sola ti minga tanga Paula ti ko na kha kan muchi a chuchutir ko thetil ti bung som le pathum chang ko khanani amai ro chu engwanga a ming ko na hi thak tamai nge ani ti ero chu chiang taka soya harsa le a rom ho hian in ko na ming hi chi thumin an thena ming tak tak
personal name kan anti anma ni chonga pronomen anti kha oma adot le chuan hming pa ngai normal name anti nomen anti kha oma tin ko duat na nickname kan tiang chi koknomen ti kha omle bokani Paula ti hi ko duat na koknomen ni in alang theya romi ni lo mi tu emo ama nambil atanga romi ni na anein romi ro puite ming an puchok thina heti la hian Paula ti po hitir ko te thil ti bung som pathum chang saria sergia Paula mi fing tak ti nen hianin a ming ko na in thak hianin in zom na engamotak ane rin ani a Soitak ang khan an hun la hian rom surkar at sak awang hianin rom influence romin ami an ne naka ana thina tirko te thil ti jek tu luka chuanin tirko te thil ti bung som pathum chang kwa tang hianin solati hi polati in amang chana heta hian pola hian sergia Paula amwa tang hianin a ming hi athak a angle maya ma se chu po chu rin thu mai kha ani khatiang khan soidan rang rang oma Paula ming chung changa hian adik ber po riat thiama harviau ani ti chuanin Paula tia alo lartak zok na chan om thei rang rang kan sui jinga kha kha apoi mo viau maya adot le chuan rong bola apen chu in Pathian in gentle mi te ta na tirkova arot thule ama po in gentle mi te tirko ani thuwa tarlan na kan munuala rong abol na tur nama in barlu the na rim chang tak ani awangin Paula tia ko le riat hi ani zui tamai emni ang o ti kha ngai dan lian pui maya omani adot le chuan azuda ming solati ai ma a Paula ti alo lar chan chu kha khathil ni thei takani boka gentle mi ten ama ko nan Paula ti hi an mang du zokin an mang rim zok po ani mai theya ama po hian a mang zui ta po ani mai thei arong bol na le achiat lat tam na berte an niawangin adot la chuan rom surkaro rel na noya omte tan rom mi ni na hi a hlu ma chu chu arong bol zel na atana tangkai do na ariata wanga Paula intita po ani mai theyani tin damaska konga athil tonin anuna danglam nan na satak athen nu hian tharau lama alo danglam na chuan ti sathila po ngong alo nei ani mai theya sola tia riat ai chuanin Paula tia riat kha athang jok po ani thei bok ani Paula hun lai hian ming pakhat aya tam nei hi mitam tak anom ve boka adam chung hun tam jok kha achipui joda te jinga emo Greek nun trompui tu juda ho Hellenizer anti jinga emo mang ni se solati in kan helar lezok turani a ma se gentle mi te jinga tirko ania wangle romram op chunga achipui ni lo te jinga Pathian rongbol tu ania wang hian sola ain Paula alar zok hi ain me thawa thilni phung vereng om po ani tu lai missiologist na inculturation anti rong kanwa bol mek te namawa in nim phuma an nam in thuam le tong te engkim mai an mani ang maya om ve a an jinga an tlak tum the na na an va in nim phumang hian Paula hian inculturation hi alo apply de to po ani mai theye ti chuan apian mang chung chang hi korin thon ni bungsom chang soma kan mu a ale khathon te chu aritin akhawa atak salamero chu a om nema atong po asit omani ti in a Chanchin kan mu a hello hi apian mang om ang Bible mu turawang viawa amero chu kumzabi pani na laya zia Paula thil ti te ex of Paul ti chuan patoy lam chalkol kikwal taksa input mit mulbit narkul nel mel putak angin an ziaka lekha budanga po hemi chungchanga hi mutur kongrang rangin an ziak ve boka tin ex of Paul a hianin apian chungchanga hianin aruang am thua chuan patoy le patelam deu kekwal te troy thahringa mel tak apatet a en ain asa ero thazek sam anga lem lova
chalngal kan tiang chi kha ani a amit mul chu in zompat mai ani a narlian lam ni in angul po athatok hle a zum kwal deu van mai ani a mi te khongai mel pu mel hlim om tak le ngai nat om tak mel pu ni in an soya he baka hian kumzapi parukna a Byzantine historian pakhat John Malasa sachuanin hetiang hian Paula taksa rong am omdan a soi thunga Paula chu khabe mulnga tak ni in a khabe mul chu abuang lamani a amit meng po a film fia thle a ataksa po a thathokatin a input tok le a mel chon hlim nui deuh sang mel hi apuani ti in alo ziak ve bok ani chutiang chuan Paula Chanchin hi mun ranga kan mu ani ti chuan zirna lama adin mun hi Paula hi chung ko atanga in zir tan dai to ani a nu le pa sa khomi ane ya fa te zirna a hian mo phurve ve ma sela nu le pa te zinga hian zuda ho zinga chuan mi pa fa zirna a mo phurtu chu pa te hi an ni thina chuti rol chuan ani chung khura hian rin na konga kai Hruaitu tak tak ero chu anu uniki kha ani api loi sinen Farisai ni thule Farisai fapa ani thu tirko te thil ti bung somni pathum chang ruka asoya Pathian tana mi thanem ngai tak ani thu asoi boka thla tu te thuro chia chunga thanem ngai tak ani thina zuda te sa khobiek dan konga arwal puitam tak le pel tu ani thu te po asoya rim taka thok chunga e thina ni thu te po asoya ponin siam thiam tak ani thu te kan mu boka heng te hi chung ko atanga azir abikin nule pa te hnen atanga achom ngei ani in alang ani zuda le khabu talmuta chuan naupang kumruk noilam chu zirlayatan lasu la khiat na zir turin bongpa angin norluisu ti in anlo ziaka chuwang chuan in chung khurpon lama zirna hi Paula hian kumruk ani in atan chavinarin oma rimoi le akai noi zirtura biak in sinagoga mi pano pangtir hi zuda ho thil chin thanani a rimoi baka Pathian thu chiar le mi pui ma a soite po azira sinagog hazan anti biak in Hruaitu anti chuan azir tir thinani kumsom anni in zangkhai takin dan an zir thana thiang hlimna dan le naupang thanlen na atana puitu thil dangpo an zirtira hengbaka hian chung ko khosa theite chuan an fa te chukum song pathum le achunglam ani in Jerusalem le khazir turin an tirbok thinani tirkote thil ti bung somhi pani chang thuma Gamaliel ke bulatanga zir chuakani thu kan mu a Gamaliel he judate zirtir tu rabbi ropui tak ani a Gamaliel hne na tang hian dan khermei takin dan thua fel na lama chuan soisel bo kani tia Philippi bungthum chang roka asuyang hel khopa training chuak ani ti kha achan china kan mu a tunlai ang dek dekin Paul in dot dan a great ang khan om ve kherlo ma sela zirtir tu an nei ro pui dan le ming than da na zirte an thil riat chak le riat tam da na zirte an rol puite laka an chung chuan dana zirte wantlang zinga an ming than dan le din mun poimo an lu dana zirte in engang mi nge an ni ti mi in an te thina hetiang thatna quality nei zonga te na hian Paula hi a tha hle a chuwang chuan paro puile thiamna sang tak nei ni ti a hriat ani vain thlangin Pathian rong kan bolna konga po hian mithiam nana na chu changkai na le man the na po an lo tam thina chuwang chuan zirna hi tharau lam thilani lo ti ngot chi po ani chuang lo ti kha kan zir chu te po tho ome Paula hian theology fum fe tak le mumal tak min nut che theina chan hi mithiam ani wang ani tirko te thil ti bung som ni pani chang thuma tanga kan en chuan kiliki rama tarsa kho piang ani thu soya tarsa kho hi khopui ro pui tak nam rang om na le tong rang tam na tong rang an man po na ani a Greek ho fin na le zirtir na a mithiam om khom na
zirna konga Athens le Alexandria khopui Elpha khopa ming thang sumdo na khopui ani chutiang huna piang le hun mangaron ji chuak chu atheu neu theilo rim khrima bidang lam tak ni tura ama mo te dong le paltlang to ani ang tak hian Paula hi mirin tlak tak ani ti ahriata hengba ka hian Bible kan mu angin sa khothila arwal pui Juda tam tak te le pel tu ani ti galati bungkat sang som pali kan mu a Rorel tu te Sanhedrin kan ti le an Rorel na council ai o ang maya Stefan na lunga den hlum rem ti tu kha alo ni to boka an thulak na tak alo ni to ani tin zirtir ho phur chunga Jerusalema ruai theinan pui thiam lal berle kha dil chuak theya chutiang taka hriat hlo chu ani a midang rengin ti sa chunga arin na nga chan neya anin rot chuan ke ka in rot le zualani at ti hial khopa midang aya chuan tur neya in hria kha ani tlatani ti chuan nupui chungchanga hian Paula hian nupuya nem ti a hian anei thu kan hmulawa akut chuaka te hian anupui Chanchin tarlan na a omlo wangle mun then khata nupui neilo anga ngai theitura thu aji awangin Christata na sertan religious circumcision antia lalpata na nupui neilo tura in serrang mi aninge yani ti he afin fia the na tur mun tam taka kan mu a Christa wangin leng chul kan tiang kha alo nita a falu lovin oronga bol ani ti chuan Paula hi kong le lama chuanin anga isan omna em hantar lang teldu kaniya chuan turti salama tam tak nei ma sela nom ne ale kangaya ni ti tu khania Krista le across a chuang bera chuwang chuan Korinthon hi bungsom pakhat changrukan en chuan Paula hianin tongmang thiam ani lo zia kha apha hau lo maya heti hianin a soyani thu soya zong tongmang thiam ma su ila hriatna chuan chutiang kanilo ti ina soya helaya kan mu chu tirko Paula hi thu soi thiam tak ani lemlo ani mai the asap tonga chuan English Standard Version a chuan even if I am unskilled in speaking ti na soya chumi omjia chu thu soi konga chuan thu soi thiam tak ni lo ma ila ti nani a New International Version a chuan I may indeed be untrained as a speaker ti na soya Pathian thu soi mi ni tura training chuak ni ma su ila ti na angani chulawa chuan NASB version a chuan but even if I am unskilled in speech nima sela thusoi konga chuan thiam lo ma ila tina angani in CBS version a chuan even if I am untrained in public speaking mi puijinga thusoi konga chuan training chuak thiam tak ni lo ma ila tina ani a chutiang chuan King James version hianin but though I be rude in speech tina soya nima sela thusoi konga chuan mitlang tak ni ma ila tina angin ale lin theyang chu helai thu hi a Greek Bible le lexicon lama po unskilled ti hi a Greek tonga chuan idiotes antia chumi omjia chu unskilled person thiam lo zai hoilo tina angin asoi theyang chu mizo tonga Bible le linthara hian helai thu hi thusoi thiam velo ma ila ti na ani chutiang chuan Paula hi thusoi mi takpo alo ni lo ani mai theya amai ro chu arong bol na ati takna le athanem ngai na hian kong tam taka arong bol na hlo tlin na pe a Pathian buan tlat mi Krista chuang ber mi rong bol na atuya in petlat mi chu mi anga zai hoi tak ani lo po in lalpan malasom tho thinani apoi mo ber a chuan Pathian ta na in pek zo hi ani le tho thinani hetiang hian khai khom taila Paula hi edi paruk le edi somin karvela piang ni anga yani a ti chuan apian tharlai hian kumsom thum borvel mi ninge yang yani
apian tharwang emo anundang lamtak wang emo achan chu engpo ni sela Paula hian a hming hi sola atangin athak chhota Hebrai mi ni na sola le Romi ni na Paula anga apian tiratanga hming pani nei sa angai te po anom boka hemi thua ichon i boilo ta ila Paula thil ti te buina apian mang min tarlan saka khan Paula hi meng le apmel khrim mu po a panel tak mi khongai nanga mi tak angin an mutlat thina ni chu Pathian rongbol tu ani na zona po achuanom matin Paula zirna chung ko atanga in chanani akal zel na ero chuan ato chuana le anu le pa te ngai sakna wangin zirtir turo pui tun lai tong kam takin bon tak mai rabon gamali ela noya tanga zir chuak ngat ani thiam na lama mitam tak le pel tu ani tong thiam lama po thiam na sang tak nei an tiang khani Hebrai tong te Aramaic tong te Greek tong te athiama Latin tong po thiam turangai ani chutiang ang thiam na nei chuan Pathian rong abolani zirna hi poimo mani nupui nei lo khrim ani le ni lo chiang taka hriat ni lo ma sela rong abol hnuai ro chuan nupui nei lo anga ngai thein a chanchin kan mu engpo ni sela Paula hi Pathian rong bol tura in pumpek top mi thanem ngai ani anun hi tukina hian ke ni point enton ta ila anuna tang zir tur tam tak kan nei ome lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan Pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian ichi alo tirko Paula Hmasa lam Chanchin kan hat zir ho ta kan lom hle mai lom thu kan soye ichi alo ro pui tak inda chungnung ngai lo Krista chuang bertu le da langsar thin tu nu na tang hian ke ni po in zir tur tam tak kan nei ani ithu cha kan ngai thak te kan tan mal som la min chandam tu kan lalpa iso Krista mingin kan dile amen lalpan mal som theu ro se nilen dom le vekule